Le tunga Fautasi le foi tausanga lua whenua sifulu. Whailonga ina le fitu sifulu tausanga Malisi. Sangato Yosefo. We are no Vitus Fautasi St. Joseph. Yeah. E finau le tulanga lua. E whailama si finau le tulanga lua. How was the emotion out there on the water? It was fantastic, to be honest. A bit scary at times, but we paddled for a cause, got the adrenaline pumping. Yeah, it was awesome. It's just to get together with the sisters and really enjoy and celebrate because we've won in so many levels. I know we came second, but we've won in the fact that we have raised the profile of longboat racing. Ya paua wa fiki voi lai kur foi. Ya. Mong sa ire ko mau voi sis fulkau sanga le. Nala mawa tuai, le lanu me mata. Wa mata tau, ko ula titi lalo le before le lanu me mata le Alfred. Ya la ngoko fa pele la. Le la ma ko foi foi dai ai. Ke mi nga sa ku nga sa fa pele la, sa ba ko foi dai ai ba dia. Fia pamalo foi le awale Alfred di Borussia misere tu parts mai tai pamalo ya uma malo arong sa inyes meta wa mafanan mafta ia matoe maua ini si lui tau leo langa le alua luma mase lava le soifua manolo ini.